Presiden Rangba jongka sengkasi Student Union mentakasngi apa keren segelat petai kubor halor ke krenit ke bapra ulong baka sengkasi Student Union ringkat berkekasi Author Society man kapor kalapa ya kasiti syaka sorkar ban penrung ya ketin kasi haka krenit ke bapra jongkar India. Henry hadu mentak kampat rekam bat kaseng kenam jong klikti Henry kenyale hadu bandayo ulong ru balada ketin kasi kenrung haka krenit ke bapra bun kisamla kin pasi competitive exam bat kin don shibun ki khun samla khasi ki banmi ki IAS, MCS, IFS, IPS bat ki wikwe bat khnang ba khatin khasi kan im masong klikti namar ba guyai perslo ni i ba kajing itu bat kajing top jekin khasi khnak ba ka desh pinta ko itu ni kun ko jat kun mar ko don ga ju ong ba khatin ka im ko jat kun di long ba kani ka pinta ka ba kaseng ni nam song khat wat menjadi perslo ji keren sarkar di sebentar sokar kalau sudah ada kapsa kalau pas resolusi dampak sokar dia ban itu mau vaksin kasih dari bos ngolong bos semula kalau ada entah sokar dia kepala belum bagi untuk cuma komputer dan dari jenisnya dari keren le cindon kam ketika kriteria repair vaksin kasih kalau ada hok penjuk kalau aku mau sekolah ba kadang balik PhD balik sesuatu komputer jadi ngemlak kan suatu makinu makidau nak liang sokar dia ke Panslam bat ke Simpor ban eksamen dia kata ke Jengdawa jungi kum gajah mandeu ban itu ya ketien kret kelopra andai nak liang di pasang mi nam sokrati ngai budin rakam namang suatu balada kendon no ke jeng itu pura ya ketien kasih kret kelopra kendai ke jeng ku cuma toy gajah mandeu cuma om tang ngi penrus pak ya ketien andai kadai lu sebentar ba kendon kalat kelenti ban pelila kam macam-macam lu mat kesadan gejeng dawa kit usul fair press pangta translation hukum tata dikadu kawai bakarung ketien kam dai tang ba ong ba penek sa itu kasat mencai penjau kadis bentar bakan yola samla ni ya bakan sementak kum kam macam dilengi ni perkhat lelai ini kijat penting lepas bagi ki hewe pak ini khajan is kastam urung bagi subsidi kalau jungi hadu tentang pak sem layu i bak kanru tinggi anglut kami nanti bak kita ki nong thoan ki ba pajbak lajit kin tristom kam tam kin kamlo agresif ban budi ni kena kam nomor atlik resolution bak ke sokar jela kelapas kata golong ban dawa ban top kin kasih hak knet bakra bat kawai ke resolution kolong bandawa terikam ke ANP pok jela jung jadi atli resolution kiba nakaliang jong sekal jela kala dep ban munjur candru ngut ki nong thoan jong jela jung telada ga takasokar dia kam snap kam sngu kam guram kam bergogana si takasur jong tekndru ngut ni ya ka jing bok snap ya ka jing dot out jing dot thoan jong jela jung tegaliang jong kaseng ngenam man snap ngenam man thak ban keren ni kapang tak hadu ukun i baktin kasih kan yuk cekak wadrung haknet papra constitution di keren dia kepada gajing trang bercemu kaseng mat jum pai ba jong cak bendu jungi ba dehok ban yuk gajing itu tin kasih haknet papra constitution di keren dia ta kadai gajing sya nomor kiwe kitin la itu lomba kata haknet papra nega HDU constitution ke dia ri dia ha ki tho iki di competitive exam pun sin ki tho tin la jong di jangan ada ketien kasih kan orang kan yuk jing itu kan dai ke wei ke opportunity bagi samla jungi mela explore kila ya ke ban yakun ni ki exam per lomba ketien jong pada helo tanang rem nas ong kanduk mene ba ontang ba kan dai ka sharp ban itu ya ke jat betul jungi handai ke dai ka sebentar takalat kelti ban pelak kelti di kun samla jong jat betul jungi ya ke bakila ban ho ya ke competitive exam dak tin jong bakila ban kan pen i ya ke takasap telen jungi dak ba kit explore jong ketien de lomba ka jing yo pan jola tin kasih ban rumah knet ko prang tarai makin sedang boni kita samla jong jat jungi ke ban pas itu ki civil service exam pun IAS IPS ba pun tatar jika ni ka jing dawa ka dai ka jing anglut ba ka jing trang namar kam dai tang ka jing mento junu dai ka jing mento ki samla jong jat pun dai bat ka jing anglut kan dai ka jing mento ba ka jing sorong ba ka jat jungi kala yo jing itu ya ketin lang ba ta constitution jong kari India